Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina, nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmattu cemaatul muslimin. Urmattu aziz bir tuğandar. Ayrıqça uşul bugünkü Allah Taala'nın bolğan aziz meymanları. Albatta bugün Cuma gününde, bu Cuma günü özünüzler жақсы bilesizler, bu faziletli öte uluk gün. Kündörдün ulusu sayıdıl ayyam. Bu gündörde inşallah bu Cuma gününde uşunday bir saat var. Al vaqtda qanday bir жақсы dua kılgan bolsak, ibadat kılgan bolsak, bir-birimizge жақсы söz aytkan bolsak, jardamdar kılgan bolsak, mına şu saatta şeksiz Allah'a kavul ola turgan saatte oturabız. İnşallah oşol saatta kavul ola turgan dualarga sizi bizdin ibadatlarыбыз, жалпы musulman elibizin ibadatları kılgan dualarыбыз oşol saatga tuğra gelip dualarыбыз, ibadatımız kavul bolsun dep Allah Taala'dan tilep ötөбүз. Urmattu cemaat, urmattu aziz bir tuğandar, biz köp cumalarda albatta muftiyat taraftan berilgen buyruktun negizinde mesele kılıp geldik. Ança-mınça aralaş meseleleri kılıp geldik. Birok, mına bugünkü günde bizden kolumuzda Hazreti Mufti, mına жақсы bilesizler, Maksatbek Hacı'nın uşunday bir buyruğu gelip kolumuzga tiydi. Mına bugün өлkөбүз boyunca uşul Cuma meçitlerde Cuma okugan imam hatipler bir temada mesele kıla turgan bolup atabız. Keyingi Cuma'da da uşunday mına bir yıldık şu Cuma bayandar bizden kolumuza gelip düştü. Mına uşunday toktomun negizinde mına bizden kolumuzda biz dağı uşul toktomun negizinde uşul bayanından çeke çıkpasqa hareket kılabız. Sizlerge Kuda kalsa uşul tema boyunca bugünkü günde mesele kılıp bereriz. Bugünkü 19 fevral qoomdun radikaldaşuusun aldın aluu deydi. Anan Hanafi mazhabının negizinde mesele kılışımız gerek eken. Albatta ötken Cuma'dağı bir top ağımlar boyunca toktotulgan ağımlar boyunca bir top mesele kılıp ötkönbüz. Bugün dağı inşallah mına uşul Hanafi mazhabının negizinde dağı bir top sizlerge mesele kılıp ötöz inşallah. Allah'ın jardamı menen. Mına ahli sunnat val cemaat dep emneni düşünöbüz. Ahli sunnat val cemaat degende biz emneni düşünöbüz. Anan ошол ahli sunnat val cemaat bular kaysı toptor? Alarga kimler giret? Biz girebizbi? Je başka taypalar girebi? Biz kaysı taypada ağımda, kaysı taypada biz yaşaşыбыз gerek? Mına koldop uşulardağı biz bilişimiz gerek. Ahli sunnat val cemaat dep bu sunniler de aytat. Biz sunnilerge gireyiz. Ahli sunnat val cemaat de bular sunniler. Bular mına ahli sunnat val cemaat sunniler degen bu İslam dinin tuğra tutungan musulmanlar. İslam dinin hiç jaka bir burvalabastan, hiç kanday bir jerini kemitbesden, je bir jerine bir neseni koşbostan tuğra paydalanıp alıp gelgen şu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabalardın dağı tutungan joldorun hiç kanday bir jaka burmalooga jol beribesden mına uşu bekem karmagandardı bugünkü günde sunniler dep ahli sunnat val cemaat dep atalabız. Emi bugünkü günde dünya yüzü boyunca musulmandardın 90% ahli sunnat val cemaatında. Sunniler dep atalat. Anan kalganları Şia dep koyat, dağı başka ağımlarda bunun 10% tüzöt. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mına bir hadisine mınday dep aytat, menin ümmetim 73 taypaga bölünöt deydi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mına şu hadiste aytat, menin ümmetlerim de 73 taypaga bölünöt deydi. Anın oşol 73 taypanın birösü gana tuğra deydi. Birösü gana tuğra joldu karmagandar bolat deydi. Alemi kalgandarı deydi, adaşkandar, al adaşkandardı dozok otu kütöt deydi. Karap görüңүздөр. Oşol 73 taypadan bugünkü günde İslam alımdarыбыз kança izildep, hadislerdi salıştırıp, Kur'an ayatlarını salıştırıp, mına şunday kança izildep, okup, bilip çıkkandan keyin
bular bardығы bir doğuştan çoğulup alıp en tuğrası ahli sünnet vel cemaat akidası degen çeçimde kabul alışkan. Ahli sünnet vel cemaat akidası işenimi tuğra dep mına uşu bardıq alımlar birgeleşip mına uşu çeçimde kabul alışkan. Ahli sünnet vel cemaat sizi biz mına sunniler dep sizi bizde aytışat. Sebebi biz hiç kaçan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tutungan yoldorin, bargan yoldorin, je bolbosam aytkan hadisini hiç kanday bir karşılık görsetpeybiz dagı, hiç kanday bir narazı bolbaybiz dagı, bul jeri to'g'ri emas dep dagı aytudan daima tilibizde emne qilamiz, tıyıp жүрөбүz. Ошондуктан biz ahli sünnet vel cemaattan bolobuz. Mına uşunu da жақсы bilip alsak жақсы bolat. Emi ahli sünnet vel cemaat bular qaysilar giret? Hanafi mazhab, bizdin mazhabımız giret. Şafii mazhab, Maliki mazhab, Hanbali mazhab giret. Bu 4 mazhab ahli sünnet vel cemaatga giret bular. Biz Hanafi mazhabındayız. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Hanbali mazhabının adamlarını biz görsek, siler to'g'ri emas yolda жүрөсүңөр dep aytpaybiz. Emne üçün sebep? Alardın bu 4 mazhabdın Hanafi, Maliki dep koyuyoruz, Şafii, Hanbali bu 4 mazhab ahli sünnet vel cemaatın içine giret. Biroq bu 4 mazhabdın akidası, etikadı, işenimi bardığı akida biliminde bir. Biroq bulardın mesele jagını karaganda ança-munça birbirinden ayırması var. Bunu özünüzler жақсы bilesizler. Şafii mazhabdın gevirleri, bunday karap görseniz, namaz okuganda biraz özgöçölüktörü var. Gevircelerde biz kol kötörsek, alar kol kötörбейт. Alar kol kötörgön jerde biz kol kötörбейбиз, biroq alardı sizler to'g'ri emas qilib atasыңар dep aytпайбыз. Sebep alardagı ahli sünnet vel cemaattan bolup eseptelet. Ошондуктан урматтуу азиз bir tuğanlar, mına İmam Azam'ın uşul mazhabında bolgondan keyin Maturidi akidasındayız. Maturidi akida işenimindeyiz. Mına uşul daima sizi biz Maturidi akidasında bolgondan keyin mına ötken jumada da biz aytып ötkönбүз, iman menen amal ekowe eki başka degenmiz. Bizdin akidabızda, bizdin işenimizde, bizim yol başlarımız, mazhab başlarımız aytat, iman menen amal ekowe eki başka değil. İman eğer farz hükümdörді atkarbasan günökör bolasың deybiz. Al emi azgırıp kalgan ağımдар alar aytat, yok iman menen amal bir. Eğer farz hükümdörді atkarbasan al imandan çıkat, kafir bolat deytalar. Bizim akidabızda, bizim işenimizde, İmam Maturidi'nin işeniminde, bizim mazhab yolunda iman menen amal ekowe bir başka. Eğer biz namaz okubay kalsak, kokuz bir vaktimiz bolbay kalıp biz imandan çıkpayбыз. Kafir bolbayбыз. Biz emne bolabыз? Allah'ın aldında günökör bolabыз. Allah kalasa namazda okuvagandık üçün, farz atkargandık üçün bizi kalasa azap kütöt, azap kılat. Allah özü mehriban, mehrimdүү kalasa oşol pendeni emne kılat, keçiret dep biz uşunday etikat, uşunday işenimde yaşayбыз. Al emi urmattуу aziz bir tuğandar, Hanafi mazhabının belgileri. Bu Hanafi mazhabı dep atasar, bunu kanday düşünse bolat, al kanday belgileri var degen bir pikirler bolat. Hanafi mazhabının belgileri Hazreti İbn Abbas radhiyallahu anh mınday dep aytat, kimde kim 10 belgini tutsa al ahli sünnet vel cemaattan bolup eseptelet dep aytkan. 10 nerseni. Emi bul jerde kitepte 10 nerseni, biroq mıdan dagı bar kalgandары. Biroq bulardan birincisi mına Hazreti Abu Bakr Siddiq, Hazreti Umar radhiyallahu anh, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ni bulardı en pendelerden жақшысы, sayga layık dep bilse uşuldağı uşul ahli sünnet vel cemaatga giret deydi. Albatta biz bugünkü kunde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin Hazreti Abu Bakr Siddiq birinci halpa oldu. Anan Hazreti Umar, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bu katarından biz bunu kantip etikatlı üşenemiz. Tuğra Peygamberden keyin oşol 4'te oşunday katarından geliş gerek deybiz. Mına oşuğa kim eger oşunday tuğra dep kolda üşengen bolsa, oşol ahli sünnet vel cemaattan bolup eseptelet. Al emi ekinçisi, mına biz bugünkü kunde kıvla dep yüzübüzü burup namaz okup atabız. Kaaba uyuna.
Байтулла Каба үйіне, мына ушу Каба үйінде ыйык көріп, сыйласа, урматтаса, бұл дағышы ахли суннат вал жамааттың бір белгісі екен. Ал эми кейінгісі урматтуу азиз бір туғандар, тақва мұсылмандың да, күнөгөр мұсылмандың да жаназасын оқу дейді. Ал адам қанчалық тақвалуу болобу, ал намаз оқып жүрөбү, Алладан коркобу, элге жакшы пайда келтиреби? Бұл муттақи тақвалуу адам дейбиз. Ушу тақвалуу адамдагы эгер бул дүйнөдөн көз жумуп өткөн болсо, анын дагы жаназасын окуйбуз, жаназасына барып катар турабыз. Ал эми тақва эмес, ал уурубу, ал намаз окубайбы, ал башкабы, бирок ал мусулманбы? Ал дагы бул дүйнөдөн кайтчу болсо биз эмне кылабыз? Бөлбөйбүз. Бул намаз окубайт, бул ууру, бул мынандай жаман жолдо жүрөт деп жаназа намазынан качпайбыз. Себеби анын биз мусулман деп аны билгенден кийин аны бөлбөстөн барып туруп жаназасын окушубуз керек. Мына ушул дагы ахли суннат вал жамааттын дагы бир белгиси. Ал эми урматтуу азиз бир туугандар, тақва имамдын да, күнөгөр имамдын да артынан намазды дүрүс деп билүү дейт. Албетте имам болгондон кийин кээде ката кетирип коет. Мына ар кыл имам, ошондуктан ал имамдын артынан ушу имам болуп шайлангандан кийин анын артынан биз намаз дүрүс болот деп ыхлас менен, ишеним менен биз ыхлас кылып, ыктыда кылып окушубуз керек. Ал эми кийингиси урматтуу азиз бир туугандар, мына бүгүнкү күндө биз дарат алганда маасига маас тартып атабыз. Мына маасига маас тартуу дагы ошол ахли суннат вал жамааттын дагы бир белгиси. Ал эми эмне үчүн бул маасига маас тартуу белгини бул жерге алып кирип жазган десе, себеби бүгүнкү күндө акыркы убакта өзүңүздөр жакшы билесиздер, байпакка маас тартса дагы болот экен деген бир акыйдасы бузук, ою туура эмес, толук түшүнбөгөн бир агымдар чыгып эле өздөрүнө эмне жеңил жолду таап алганда, баягы арзан байпакты алып туруп эле анан ушуну үстүнө маас тартса болот экен го деген бир акыйда, ишеним менен булар ошо байпакка да маас тартууну өздөрү киргизип атат. Байпакка маас тартса болбойт, себеби ал чүпүрөк. Ошондуктан тери менен болгон нерсе ушу маасига маас тартса, мына ушул дагы ошол ахли суннат вал жамааттын дагы бир белгиси. Ал эми албетте жакшылык менен жамандыкты Алладан деп билүү. Мына иман келтиребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал ямил ахири. Алтынчысы вал кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала. Жетинчisi вал баси бадал маут. Мына алтынчы иман келтиребиз. Эмнеге иман келтиребиз? Бул дүйнөдөгү ар бир жакшылык, жамандыкты бардыгын мен Алладан билем деп атабыз го. Бул да Алла Тааладан билебиз деп. Себеби бул тагдырда жазылган нерселер. Ошондуктан жакшылык, жамандыкты Алла Тааладан билүү дейт. Ал эми кийингиси пайгамбарлар жана бейишке сүйүнчү берилген сахабалардан башкаларды сен бейишке киресиң, сен дозокко киресиң деп өкүм кылуудан тилибизди тыйышыбыз керек, сакташыбыз керек экен. Бөгөн эч кимдин акысы жок. Сен эми намаз окубадың, же сен мына ата апаңы сыйлабадың, урматтабадың, сен дозокко киресиң деп биз өкүм чыгаруу биздин колубуз эмес. Бул өкүмдү жалгыз гана Алла чыгарат. Ким бейишке кирет, ким дозокко кирет, аны жалгыз гана Алланын колундагы өкүм бул. Ким эгер бүгүнкү күндө бирөөнү сен дозокко киреткенсиң, сен эми бактысыз болдуң, сен палан болдуң деп эгер өкүм чыгарган болсо, эртең кыямат күнү бул өкүм чыгарган пенделерди дейт, кыяматта дейт, Алла Таала өзү суроого алат дейт. Эй пендем, ал өкүмдү бейишке, жаннатка киргизиш, ал өкүм менин колумда эле. Сен кандай акың бар эле ал өкүмдү менин, ал дүйнөдө менин колумдан алып коюп, сен канча адамдарды, пенделерди бир аз ката кылса дагы сен дозокко киреткенсиң, сен бактысыз болуп калдың деп өкүм чыгардың. Эми ошол өкүмүңө өзүңө деп туруп ошол адамды өзүнө Алла өзү азап кылат экен. Мына ушундай бирөөгө өкүм чыгаруудан мурун кичине ойлонушубуз керек, урматтуу азиз бир туугандар. Биз ага акыбыз жок. Ал эми эң акыргысы, мунун дагы кийингилери дагы бар. Муну менен чектелбейт, бирок бул жерде баягы ушу бардыгы менен китеп толуп калбасын деп кыскараак жазган. Кийингиси, акыргысы намаз жана зекетти фарз деп билүү. Урматтуу азиз бир туугандар, карап көрүңүз, китепте кандай жазган? Намаз менен зекетти фарз деп билүү. Бул фарз амалы деп билүү дейт. Себеби бүгүн намазды биз фарз деп билип атабыз. Зекеттен фарз экендигинен эч кандай бир ой жүгүртпөйбүз. Малыбыз, койубуз 40 койго жетсе дагы зекет бербей атабыз. 100дөн ашса да зекет бербей атабыз. Уйларыбыз 30га жетсе да зекет бербей атабыз. Жер эгинен дагы ошур бербей атабыз.
Ул китепте дагы бекеринен жазган эмес, намаз менен зекетти фарз деп билүү. Намаз эгер канча деңгээлде фарз деп ишенсеңиз, этикат кылсаңыз, мына зекет берүү дагы ушул намазда эле өзү фарз өкүмү. Мына ушуга да көңүл. Мына ушул амалдарды кылган ахли суннат вал жамааттан болуп эсептелет. Урматтуу азиз бир туугандар. Эми биз Ханафи мазхабы деп айтып атабыз. Абу Ханифанын мазхабындабыз деп атабыз. Бұл қандай аттар? Мына көпчүлүгүңүздөр бүгүнкү күндө китептерде окуп атасыздар. Имам Азам деп айтылат кейбир риваяттарда. Абу Ханифа, Ханафи мазхаб. Бұл Абу Ханифа деп атабыз, Имам Азам деп атабыз. Ушул мазхаб башчыбыздын өзүнүн чыныгы аты Нуъман. Нуъман атасынын аты Сабит. Ал эми Ханафи мазхаб же Абу Ханифа деген бул алы Арабтарда паланчынын bir баласынын атыны айтып туруп ошонун атасы деп айтып жүрүшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы Абул Касым деп bir баласынын аты Касым, Касымдын атасы деп дагы кейбир риваяттарда бар. Бул жерден максат Ханифа деген уулу же кызы болгон, ошонун атасы деп айтылат. Ханаф деп түз, туура жолду дагы маани түшүндүрөт. Ал эми Имам Азам деп ошо 4 имам мазхаб башчылары болгон болсо, Ханафи мазхаб, Шафии мазхаб, Хамбали Малики мазхабын эң Имам Азам дегени улугураак имам дегени. Себеби алар чече албаган маселелерде биздин имамыбыз өтө чечен болгон экен. Ушул ар бир маселени өз убагында чечип турган үчүн Имам Азам эм имамдардын улуусу деп мына ушундай наам алган экен. Эми урматтуу азиз бир туугандар, ар бир сөздө өзүнүн далили болуш керек. Ал далилдер мына карап көрүңүз. Biz бүгүнкү күндө Алла Таала жалгыз деп этикат кылып ишенип атабыз. Ахли суннат вал жамаат Алла Таала жалгыз, анын шериги жок. Алла бизди жараткан, Алланы эч ким жараткан эмес деп мына ушундай этикат менен ишенебиз. Буга кандай далилдер бар? Мына Бисмиллахир рахманир рахим. У'будуллаха ма лакум мин илахин гайруху. Алла Таалага сыйынгыла, силер үчүн Allah Taala'dan başka hiç kanday bir kuday yok deyip, mana Araf Suresi'nin 59. ayetinde dalil katarı sizi bizge kavar bergen. Allah Taala'ga sıyıngıla, jaratkan Rabbal Alamin Allah'a sıyıngıla, anın bar ekendigine bir ekendigine iman keltirip işengile, siler üçün andan başka hiç kanday bir kuday yok deyip, mana uşul Kur'an'da Araf Suresi'nin 59. ayetinde da kavar bergen. Je bolsam kiyingi bir ayatda wala shay'a misluhu. Allah'a okşogon hiç nese yok. Allah Taalaga okşogon bul alamda hiç nese yok dep dagı mına uşu dalil var. Albatta ahli sunnat val jamaat bardığı bir ozan Allah Taala hiç nesege okşoyt dep, sıfatı dagı, peyli dagı okşoş emes dep mına uşuga işenip etikat kılışkan. Sey Allah sizi bizi jaratkan. Birok Allah Taala'nın kanday ekendigine, kaysil jere turarına bizdin akılımız jetpeyt. Biz Allah Kur'an'da gana özünün sıfatlarını sizi bizge kavar bergen ayat boyunca mına oşolorgo karap turup dagı mına uşuga biz işenebиz. Al emi hurmattуу aziz bir tuğandar, mına kiyingisinde wala shay'a yu'jizuhu. Allah Taala'nı alsırata turgan hiç nese yok. Allah Taala'nı küçsüz döndüp je alsıratan hiç bir nese yok. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Taala albatta Allah'ın güç kudreti bardığına jetet deydi. Allah emneni kalasa oşonu kılat. Allah Taala sizi bizim ibadatımıza muhtaç emes. Münti oyla. Allah bizi jarattı. Emi bizden ibadatımızga, bizden soğuk işlerimizge Allah muhtaçtır degen bir oyda bolbayla. Eğer mınday oy menen jaşagan bolsak biz ahli sunnat val jamaattan çıkıp ketebиz. Mu'tazila adaşkandardın oşal agımına girip kalabız. Allah sizi bizi jarattı. Birok bizden kıla turgan soğuk işlerimizge, bizden ibadatlarga Allah Taala hiç kanday bir muhtaç je bir köz karandı emes. İnnallahu ala kulli şeyin kadir. Albatta Allah Taala'nın kudreti bardığına jetet. Mına жерди titretip atat, başka uşunday kanday bir balapattар bolar. Allah'ın kudreti ebegeysiz mına uşu hiç kanday bir güç aga teң kelbeyt. Wala ilaha gayruhu. Allah Taala'dan başka kuday yok.
Mına urmatlı aziz bir tuğandar, Allah Taala'dan başka hiç kanday bir sıyınуға татыктуу zat yok. Bir gana жалгыз Allah sizi bizi jaratgandan keyin mına kiyingi dagı Bakara surönün 163. ayatında va ilahukum ilahun vahid. Silerdin jaratkanыңар japadan жалгыз Allah Bakara surönün 163. ayatında. Qarap görüңүздөр. Anam bul dalilder menen bugünkü күндө bardıq uşul dalilder bolup turup biz Allah'ın şerigi var. Je bolbosam Allah bir nesige okşaşou degen eger bir pikir жүгүрткөн болсок, анда biz adашkan bolup kalabız. Себеп бардық dalilder Kur'an menen kelip atat. Mına kийинкиси карап көрүңүздөр. Kadimun billa ibtidain, daimun billa intihain. Bayırtadan Allah Taala bar. Başlalışı yok, tüölüktü, bütörü dağı yok. Özüңүздөр жакшы билесиздер, жаратылганын бардық жандуу, жансыздын дагы бардық эмне болот? Başlalışı olup anın akırı dağı var. Жок жерден бул дүйнө жок эле өзү. Allah жараттыбы? Мунун акыры дагы жок болот. Бул дүйнө жок боло турган. Adam balası dağı bul dünyaya jaraldık mı? Mına karap görüңүздөр. Mına arabızdan күндө күн alız. Arabızdan atalarыбыз, apalarыбыз, musulman bir tuğandarыбыз, adamlar ötüp atat ko. Eger adam balasının jaşoosу tüölüktүү болгондо bul dünyada jer şarına adamlar batbay, ölüm bolбойт эле да бүгүнкү күндө. Ошондуктан көгөрүп турган дарактын дагы, урматтуу азиз bir tuğandar, daraktı ekkенден кийин жерге аны сугарып, чоңойтобуз, көгөрөт, мөмөсүн жейбиз, же гүл ексек, мына гүлдөп, бирок өзүнүн bir мезгили келет, ал көгөрүп турган дарагыбыз эмне болот? Куурап кетеби? Аны эмне кылабыз? Куурап калган даракты аралап туруп, алып барып туруп, кышта суук болуп кар жаагандан кийин печкеге от жагып, ага чай кайнатып ичебиз, же болбосо ошо үйдү жылытабыз. Ал эми чыгып турган күндүн дагы батышы бар. Бул дүйнөнүн İptida dep koyat, baştalışı bolgondan keyin intihası dağı bolot da, akırı dağı var da. Bul dünya dağı özünden özü bul mına jok boluvçu. Oşonduktan dünya içindeki bardıq jaşoочу mahluklar dağı sizi biz jok bolabız. Tüölüktүү bul jerde jaşabayбыз biz. Tüölüktүү jaşоо ahirette oşol jerde baştalat. Al эми урматтуу aziz bir tuğandar, mına Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep Allah Taala kayırlat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal avvalu falaysa qablaka shay'un ve antal ahiru falaysa ba'daka shay'un. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala kayırılıp, o jaratkan Rabbim, algaç özüngsün. Qarap görüңүз, Allahumma antal avvalu, o jaratkan Rabbim, algaç özüngsün. Senden murda hiç nerse bolgon emes dep atat Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam. Al эми ve antal ahiru, akırı da özüngsün. Falaysa ba'daka shay'un, senden kiyinde hiç kim bolboyt dep atat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gördünüz mü? Anan Allah Taala sizi bizi jaratıp ölbes öçbes bolgondan keyin bugün biz Allah Taala'ga şerigi var, je balası var, je bizi tuğan degen bul meyibizge anı jaygaştırbaylı. Biz tuğra akida menen alımlarыбыз, mazhab başlarыбыз, jol başlarыбыз, din başlarыбыз kanday bir tuğra joldu körsetken bolsa, biz bugünkü күндө azgıra turgan, akidası buzuk, oyu buzuk adamlardan tutkan jolunu erçibesden, biröөнү erçitbesden alardı kayra biz tuğra jolgo bagıt berişimiz kerek urmattуу aziz bir tuğan. Bugünkü күндө mına başka agımlarga girip ketkenler dagı mına köböйүп atat. Emne üçün künden künge köböйүp atat? Bol sizi bizdin katabız, sizi bizdin күнөөбүз болуп atat. Bir gana meçitte cumada ele imam hatiplerimiz masala kılıp ele düşündürүү menen bul nese tıyılbayt. Munu uğup, munu bilip anıktalgandan keyin urmattуу aziz bir tuğandar, baldarыбыздан baştaylı, koңuşlarыбыздан baştaylı, ayıldaşlarыбыздан baştaylı, ayılыбыздан baştap bardıq sizler dagı oy жүгүртүп, söz жүгүртүp, adep ahlak, kaysıl tuğra jol, tuğra emes jol agımdardı tuğra aytıp turup uşu düşündürüp işte sizlerдің moynuңuzdardargı çoң mildet. Bir gana bul jerde imam hatiplerle çıkıp bul jerde aytуу emes. Munu sizler uqqandan keyin tolluk özüңүздөр bilip algandan keyin başkalardı dagı tuğra emes ошондой bir tutungan agımdardan saktap kalыңızдар, saktap kalalı bardığız çoğu. Mına urmattуу aziz bir tuğandar, kullu man alayha fan, mına Ar-Rahman suresinde, Kur'an'da Estağfirullah, kullu man alayha fan ve yabqa vajhu rabbika zul celali vel ikram. Sadakallahul azim.
Jer yüzünde bardık nerse bari yok bolot deydi. Jer yüzündeki bardık nerse degenden keyin al jerde mına çımın çirke çıkıp turgan çöp bardık nerse mahluklar hem ne bolot? Bular bardığı yok bolot deydi. Al eme ululardan ulusu jalan jakşılık esi jaratkandan жалгыз özü tüölük kalat deydi. Qarap görüңüzдөр. Bardığı nerse yok bolsa dagı Allah Taala tüölük kalat degen. Al eme hurmatlı aziz bir tuğandar, hurmatlı Cemaat, bugün her bir meseleni uğule çıkıp ketpesden ağa bir oy jügütüşümüz gerek. Oy jügütkenden keyin oşonu dağı mına şu ukbagan elibizge jetkirip, mına şu toora emes jollardan dağı bir jolu kaytarap aytam. Eger bugünkü күндө biz adaşkan, ösüp kelatkan, çoğoyup kelatkan, perzentlerimizde, nevrelerimizde, musulman bir tuğan şu perzentlerde, eger saktap kalmasak bu toora emes jollardan, anda sizi biz öte çoğun bir katağa yol bergen bolabız. Sebebi Allah akıldı, aң sezimdi berdi mi? Siz biz emne kılışımız gerek? Biz toora emes jollardan жалпы ошол adaşkandardı saktap kalışımız gerek. Albatta taqdırga bir şey işenemiz. Taqdir Allah Taala taqdırdı ошol nariste perzen nariste pende menen birge jaratat deybiz. Anın jakşılık jamandыгы ошол жерде. Бирок Allah Taala jaman taqdırdı dağı jaratkany menen pendeni sen uşul jaman jolga bar dep türtpeyt go. Emne üçün? Sebebi Allah Taala jaşоо erkindigini bergen. Kança dengelde kalasaң bilim al, aң sezimi köbeyt, akılını östür, köpçülük menen süйлöş, uq, üyrön. Al eme oşol toora emes jol menen toora joldu özüň tandap al, sen özüňün ıhtiyarına berip koydun dep Allah Taala taqdırga жазgany menen sizi bizge uşune aң sezim, akıldı, bilimdi berip erkin jaşoonu bergenden keyin biz emne kılışыбыз gerek? Biz oşol Allah'ın bergen akıl, aң sezim, toora oşol joldu tandap paydalanyp alışыбыз gerek. Hurmatlı aziz bir tuğandar. Mına Allah Taala'nın özü kanday ekenine hiç kanday bir oy jetpeydi. Bilimiz daha jetpeydi. Oy jügürte albayбыз dagы. Allah Taala kanday, kaysıl jerde turat. Mına biz hiç kanday bir oy jügürtpöylü. Buga bizin akılыбыз zayıf, alsız. Buga bizin akılыбыздын hiç kanday bir mümkünçülüğü jetpeydi mınday oy jügürtkөнгө. Bir gana biz oşo Kur'an'da, mına Bakara sure, Haşr suresinde, mına күндө окулуп аткан İhlas suresinde Allah Taala sizi bizge kabar bergen deyle biz emne kılışыбыз gerek? Uşuğa karap durup Allah'ın sıfatlarını bilsek bolat eken. Mına İhlas suresi, Estağfirullah. Allah Taala Kur'an'da aytat: "Kul huvallahu ahad." Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakun lahu kufuven ahad. Kul ayt. Ayt ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ahad dep ayt. Allah жалгыз gana özü dep ayt dedi. Ana qarap görüңüz. Kur'an'da İhlas surede. Allahu samad. Allah Taala hiç özünün jaratkan nerselerine köz karandı emes. Alarga muhtaç emes. Baya men aytып ötüm. Allah sizi bizi jaratkandan keyin Allah bizge muhtaç emes. Biz Allah'a bir namaz oku. Yok al biz özümüz muhtaçlıktan buyruktu atkarabız. Allah Taala sizi bizge bu pendelerine, mahluklarına hiç kanday köz karandı emes. Ertengi özübüzdün oşo kıyamatta kıynalbaylı. Allah aytkan beyişine gireli dep, Allah'ın hükmünü atkaralı dep, bugünkü күндө pendelik mildet atkaralı dep, mına uşul ibadattardı Allah'ın aytkan hükümlerini atkarıp ataz hurmatly aziz bir tuğandar. Al eme lam yalid ve lam yulad. Lam yalid ve lam yulad. Allah Taala alamda insan bardık mahluklarda Allah tuğan emes, törögön emes mınday aytkanda. Allah sizi bizi ne kıldı? Allah Taala sizi bizi jarattı. Valam yulad. Allah Taala'nı biri tuğan emes. Mına şunu etiqat kılışыбыз gerek. Valam yakun lahu kufuven ahad. Hiçbir nerse Allah'ın küçüne dağı Allah'a tengel albaydı. Hurmatlı aziz bir tuğandar, Allah Taala'nın tura turgan ordu yok. Allah jerde turabı asmanda. Hani biz pendenin aklı buğa hiç kanday küçü jetpeydi ananık taşka. Oşonduktan mına janaza namazlarda dağı uşul jerge dağı aytып ötölü. Janaza namazlarda tik turganda özüңüzдөр jakşı bilesler Allahu Ekber dep 4 jolu takbir aytılar. Al emi Allahu Ekber degenden keyin kebir adamdardı karap görsöňüz, başın her bir takbir aytkanda
asmanga bir qarab alat. Allahu akbar de asmanды bir qarab alıp turup anan keyin жерди карайт. Урматтуу aziz bir tuğandar, janaza namazında takbirde kim eğer başını jogorу көтөргөн bolsa al makruh olup kaldı. Кейбір adamlar Allah el içinde daha жүрсеңіз palançıdan emi jaşırbadım Allah asmandan görüp turat go deydi. Siz bildiniz mi Allah Taala asmanda ekendigin? Gördünüz mü? Kaysıl жерден bir kata getirip atabız. Jönököyle azı bugünkü күндө baldarыбызды talim tarbiya berip atabız. Allah asmandan göröt desek al baldarыбыз emne kılıp atat? Allah'ın asmanda үйü var eken. Allah asmandan görüp turat eken. Жоқ, Allah biz kanday etikat kılışımız gerek. Tünü bolabı, күндүзү bolabı, köpçülük bolabı, жалгыз bolabı. Allah daima kaysıl jerde, sizi biz turgan jerde. Allah daima siz biz menen birge. Karаңгы үйдө eşti cevap kitsеңiz de Allah sizi görüp turat, Allah siz menen birge. Bugün oşol mına janaza namazlarda keyde bayqap көрсөңүz başını көтөрөт кадимгидей. O asmandагы кут Allah'ını көрүп тургандай. Жоқ. Allah'ın tura turgan mekeni жоқ. Anın tura turgan mekenine pendenin akılı dağı jetpeyt. Mına uşunda bir eski alalı. Urmаттуу aziz bir tuğandar, Allah Taala ölüm menen tирүүлүктү jarattı. Allah Taala ölümdü jarattı. Жоқ жерден emne kıldı? Bizdi jarattı. Kayta bizdi jaratkandan keyin emne kılat? Ölüm berip turup kayta sizi bizdi bul dünyödөн öltüröt. Mına oşol daima sizler ugup жүргөн, köpçülüğünüzдөр jatka bilgen okup жүрgön mına Mulk suresi, bunu Tabarak suresi dep koyabızga jaydın başına көбүнчө okulat. Mına şu surenin 2. ayatında Estağfirullah Allazi halakal mauta vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mına oşol Mulk suresinin 2. ayatında Allah Taala mına uşunday kabar bergen kimiңerдин kандай amal kılarыңарды sınap görüş üçün silerge Allah Taala ömür menen ölümdü bergen deydi. Allah sizi bizge ömürdü verdi. Al emi ölümdü beret, ölümdü berip atat. Emne üçün? Sebebi ömür menen ölümnün ortasında emne var eken? Sınov var eken. Erteң oşo kıyamat günü bolgondo esep baştalganda al jerde mına uşul sınov baştalatken, mınday aytkанда egzaminder baştalatken. Urmаттуу aziz bir tuğandar, mına uşul bayanыбыздын eң akırında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mına uşul hadisi menen bayanыбызга toktotobuz. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mustawridi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu ma masalu dunya fil ahireti illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'a. Mana ravahu Muslim. İmam Müslim'nin rivayatında Mustavrid'den rivayet kılınat mına Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bul dünyönün deydi. Bul dünyönün kanday eken ahiret menen kanday ekendigine bir misal keltiret da. Bir adam bir denizin aldına barıp turup sömöйүн suğa salat. Sömöйүн suğa salganda kayra sömöйдү alat deydi. Sömöйдү alganda deydi, oşo sömöйүнө kançalık su var. Mesela karap görüңүzдөр. Biz eğer kolumuzu mınday kılıp alsak köp su alabız. Biroq sömöйдү jönle bir çoң bir denizin jegine barıp turup sömöйүбүздү ушундай salып turup kayra sömöйүбүздү algan bolsak, anda biz oşo sömöйгө kichkene bir su болгон эле su dengizden çıgat. Al эми bul dünya menen ahiretти mına uşuga misal keltirgen, eğer ahiretin baktuluğu, ahiretin jaşösü, ahiretin tattuluğu, jakşılıktары oşol deniz bolsa deyit. Bul dünya deyit, bayağı adam sömöйүн suğa salıp turup, anan bayağı sömöйдө su kalat, suunun kaldığı. Bul dünyanın jakşılıktары, rahatı, dünya özü dağı deyit, oşo sömöйдө kalgan su çalık deyit. Al эми al sömöйдө kalgan su deyit. Bir-iki minut ötpöstön emne bolup kalat? Tez ele kurgap jok bolat. Mına dünyönü ahiret menen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mına uşuga misal keltirgen. An Ammarin qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem man kana lahu vajhani fid dunya kana lahu yawmal kıyamati lisanani min nar. Allah özü saktasın hurmatlı cemaat. Mına Abu Davud'un rivayetinde
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytat, bul dünyada kimdin eger 200'ü bolgon bolsa, kıyamat günü anın otton 2 tili bolat deydi. 200'lüğünün 2 tili bolsa deydi, kıyamat günü deydi, Allah Taala ağa otton 2 til veretken. Emne üçün sev al bul dünyada 2 til menen jirdi. Oylayız bu kanday 2 til ozuzga batat. Batat, jönele batat 2 til. Kanday batat? Gelip turup bir adamga ayabay tildin jalpagı menen jakşı süyleybiz. Al endi kaytar ele oşol adamın aldından 4 metr nары jılıp bargandan keyin ekinci adamga jolukkandan keyin bayagı jakşı süylep atkan adamыбызды kayra ekinci adamga jolukkandan keyin emne kılız аны jamandaybiz. Kança til boldu urmatlı aziz bir tuğun aytыңызчы. 2 til boldu? Yüzübüz 200'lü boldu? Al endi 200'lülük oşol esin oşol adamды kayaka alıp barat? Dozokka alıp barat eken. Al endi dozokta Allah Taala oşol adamga büt denesini ot menen küygüzöt eken. Al endi ozuna 2 til otton bolgon 2 tildi berip koyat eken. Mına uşunday azapta kalat eken. Oşonduktan urmattуу aziz bir tuğandar, urmattуу jamaat, bugün sizi biz bir adamga jakşılık ettikmi? Daim arkasından jakşılık kılışыбыз керек. 200'lükten tilibizdi özümüzü saktaşыбыз керек. Mına ошондой эле бүгүnkү күндө болуп аткан мына ушул канча түрдө эч кандай бир укугу жок, мыйзамда жок, арабызда жок, пайдасы жок агымдар көбөйүп кетти. Эмне үчүн biz uşularga көбүрөөк көңүл бурабыз? Кээде отурган жерлерде мен угуп калам, мактайт кээ бирлер. Палан агым же палан бир мына аккуу деген, башка деген бир немелер дейт, о паланчыга бир үй бериптир дейт. Ал ыйманы саткан менен барабар эмеспи? Үйдө алып туруп ошол агымдарга кирген. Үйдө мал дүйнөнү адам баласы өзү канчалык бир аракет кылса Алла берет, бирок булардын бардыгы дүйнө дагы, mal dünya dağı, bul dünya özü dağı bayağı ile Peygamber Muhammed Aleyhisselam salıştırgan bayağı çoğun denizge malınıp kayra alıngan oşo sömöydögü kalgan biraz kalgan ile oşo suunun kaldığı da ilekin. Sizi bizge inşallah bardık momin musulmandarga mına ahirette ahiret jaşöösün beyişinin Allah'ım özü nasip etsin. Amin ya Rabbal alamin. Birinciden Allah Taala mına şu aytып öttük, uşunday azgırık jolдордон, azgırık agımlardan Allah'ım jalpı musulman elibizdi. Albatta bugünkü күндө agımlar dep, azgırık desek, jaştарды көбүрөөк söz kılıp atasiz, urmattуу jaştar көңүлгө albaңыздар. Sizlerden mına keçirim surayım. Bul jaştar emes, bunun içinde көбүрөөк улуу jaştagi adamlar dagı bul neselerge көңүл burup girip ketip atkanlar var. Oşonduktan Allah Taala jalpı musulman elibizdi mına uşunday azgırık agımlardan, jolдордон туура эмес мына ушундай тутунган агымдардан Аллахым ардайым өзү сактасын. Allah Taala бул дүйнөдө чыныгы ахиретке бир сооп чогулта турган жашоону жолдорду Аллахым жалпы элибизге насип этсин. Мына ушул жума күнүндө жакшы ниет кылып Алланын үйүнө келип ибадат кылам, ыхлас менен калыс Алланы көрүп тургандай ибадат кылам деп келип отурабыз. Allah Taala mına uşunday ibadattарын соопторунан жалпы ибадат кылуучуларыбызды Аллахым өзү насип этсин. Мына урматтуу азиз бир туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Көп убактан бери мына ушул ош бирим телек көрсөтүүсү дагы сизи биздин мына ушул жумага келип отурганыбыз, баяндарыбызды башка дагы мечиттерден чарчабастан, мына зерикпестен бир гана жума баян эмес, башка дагы кабарларды мына ушул берип атканда дагы адилеттүү, чындыкты элибизге дайыма көрсөтүп берип атышат. Geliniz dua kılalı, Allah'ım uşul oş birim telek körsetindögü iştegen jamaatынан dagı Allah birinci reyet razı olsun. Kılgan jakşılıklarını Allah'ım özü kabul alsın. Mına daima elge uşunday jakşılıklardı körsetip atışat. Allah Taala her bir basıp gelgen kadamlarga razı olup, çeksiz soğuptur amallarını Allah'ım özü jalışını nasip etsin. Şu jamaat arasında dagı başçılarını urmattagan, sıylagan, bir-biri menen ortalarında daima Allah'ın ıntımak birimdigi öküm sürsün. En negizgisi imanımız beken bolup, mına uşul bugünkü aytkan meselelerizi amalga aşırıp, oşondoy ele akıl esibimiz menen, aң sezibimiz menen dinibizdi tuura tandap, dinibizden mına uşul başka bir agımdarga adaşıp ketpestен bardığımızı Allah Taala tuura Allah Taala jaktırgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
Alıp gelgen dinin tuğralığında Allah Teala her birisi oşol jolga bagıt bersin. En akırında Allah Teala her daim yüzümüzü jarık jolubuzdu açık kılıp, Allah'ım her daim keng peylik etmesine öylat berip, el içinde daima Allah Teala jakşılıklardı nasip etsin. Ya Erhamer Rahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.